competent communicators. In order to have effective communication, we must be competent. Bagaimana kita mau menjadi seorang yang competent? So, pertama, bila kita communicate dengan orang lain, kita kena ada self-awareness. Ya, self-awareness ni maksudnya kita sahaja yang tahu sama ada kita ni kredibel ataupun tidak, sama ada kita ni faham ataupun tidak produk yang ingin kita jual, contoh, ataupun ideas yang ingin kita lontarkan. Kita kena tahu di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Itu dipanggil self-awareness. That is number one. Until we know what our self-awareness, only then we can communicate effectively. Second is adaptability. If you remember just now, I mentioned about logos. Logos ini ialah bagaimana kita membawa hadiah kita dan orang lain terima hadiah kita. So itu dia maksudnya bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang fleksibel, menerima pandangan orang lain, dan secara perlahan-lahan we adapt the situation supaya orang lain menerima pandangan kita, membeli produk kita. This is what we call adaptability. Yeah? And the third one is cognitive complexities. Cognitive complexity refer to how your mind is working well, how you become, kamu bijak menangani issues. So dia banyak kepada your mind, minda, critical analysis and so on. And then ethics, sudah tentu etika. Etika ni mempunyai personality yang baik, meyakinkan orang lain, jadi orang pun senang untuk berkomunikasi dengan kita. Emotional intelligence, sometimes we communicate with people who are very rude. Sometimes we communicate with people who are not eager to talk to us, for example. So kita kena ada tahap kesabaran yang tinggi. Kita kena tahu bagaimana menguasai emosi kita agar tidak rasa macam putus asa. So emotional intelligence. And lastly, empathy. Empathy maksudnya we listen. Empathy maksudnya we try to understand people's situation first, and only then we can propose our ideas that fit their issues. Itu empathy. Empathy-nya maksudnya kita mengambil berat situasi orang lain, hal orang lain, supaya orang lain itu rasa sudi menerima apa yang ingin kita kemukakan and so on. Okay, so there are 6 characteristics in becoming competent communicators. I repeat, number 1 is self-awareness. Kamu saya yang tahu kelemahan dan kekuatan kamu. Kedua, adaptability. You have to be flexible. And then cognitive complexity, critical thinking. And then ethics, etika, sudah tentu. Emotional intelligence, how you control your emotions. And then finally, mengambil berat hal orang lain. Kalau ini 6 ini you all have, then you will become competent communicator. Saya rasa lah kan, saya ada semua ini. Ya, after working for almost 14 years, 20, I've been working for, sebelum join UMS 14 tahun. Sudah join UMS hampir 20 tahun, almost 34 years. For these 34 years, I think I have all this. So that's why sometimes many difficult tasks were given to me by the employer lah, not only in UMS but in my previous workplace. So semua ni ada dalam diri saya. So that is why I really like this info for you to to understand well and to have them in you. Kalau kamu ada semua ni, you will become a good student when come to public speaking and so on, handling matters, etc.